لم يحتلم قطوطا مطلقا أبدا لم يحتلم قطوطا مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمان lam fi madan zamani. Jangan jahatnya sampai seperti itu. Jangan biarkan saya sendirian. Saya kalian siap? Nabi hantar sepanjang masa ya Allah, sepanjang masa yang mulia ya Allah, yang mulia Wajibullah tak percaya ya Allah, tak percaya